Samo da vidim šta ima na YouTube-u. Ljudi, da li me na oče varaju ili ja imam 5 subscribera? Samo da nisam možda oslepila. Imam 15 subscribera, ljudi! 15 subscribera! Lana, brzo dolazi vamo! Brzo! Šta luduješ, šta ti je? Pogledaj za sebe. Šta? 15 subscribera. To nije moguće, naš kanal nije baš nešto. Dobro, brzo skapi kameru da javimo ljudima da smo dobili specijal za 15 subscribera. Ja sam počela da snimam. Da ga namastim kameru. 3, 4, sad. Zdravo svima, ovdje Little Miss i danas ćemo pratiti specijal sa 15 subscribera. Dobili smo danas 15 subscribera kao što vidite na ekranu. Ne vidite one koji su slepi. Mislim, ako ne vidite, evo pokazat ću vam. Alo, 15 subscribera, pa to je nešto najveće što sam videla. Da, hvala vam puno što nas pratite, hvala vam što me gledate klipove, ono na kako napraviti osveživač je bio najbolji, zato vidjeli smo najviše lajkova na tom kada smo počela kanal. Da, ja sam htjela da napišem u komentarima da će SRPS isto biti kako napraviti. Sad sam već pokušala nekoliko dana kasnije. Eto, za ono obaveštenje što sam vam pričala da neću moći da snimam. Prošli su mi svi testi pa sad mogu da snimam konačno. Da, totalo smo se umorali tih testova pa... Malo samo da vam pokažem još nešto. A šta to je baš to? Paradise. I da mi pomagao. Paradise nema to. Šalim se ljudi, nije da njim Paradise pomagao. Znate kako je čudite kada sam da, ljudi, hvala vam što nas gledate, lajkujte, subscribe-ite, napišite komentar za ovaj video. Hvala vam što nas pratite, stvarno hvala za 15 subscribera i ćao!